Covid-19 hridan na chungchang hi tunlaya kan ngai venber zingami ani ome tun hian India rampuma hridan na mga Inchiu chu kalpui me kania Inchiu hlaute tan chuan he hridan na ron chuak ta hi van doina thuah ni ani ve hial theya chuti lai chuan chanchin lom lampo kan hrezela longai thazel te le Bharat biotech siam chu Covid-19 hridan na Hnar thlawr chi intranasal vaccine chu Inchiu na phase 1 clinical trial nei phalsak anita a hun rei hlaute a thlawr chi Covid-19 vaccine kan nei don ni in alang hetianga thlawr chi vaccine siam chu ani theinan hian Bharat biotech hian Drugs Controller General of India nena phase 1 clinical trial nei hi andila DCGI hian andil na hi Central Drug Standard Control Organization CDSCO anti nena ngai to turin anthona CDSO noya Subject Expert Committee SEC chuan ngun takalo zir chiangin phase 1 clinical trial hi nei an phal sakta ani Hyderabad ta mun pui nei Bharat Biotech Company hi India ramin Covid-19 vaccine aman mek pani zinga pakhat vaccine siam chuak tu ania Covid-19 vaccine Hnar thlawr chi intranasal vaccine siam chuak tur hian Washington University School of Medicine St. Louis USA nen an thok duna he Hnar thlawr vaccine hi an siam chuaka aman tla kani ngat chuan nasa takin thil atidang lam don ani tuna Covid-19 vaccine kan man mek hi tirola chiulu chi intramuscular vaccine ni in Inchiu na man ruwa syringe le hriau needle te angaya Inchiu hlauchi tan aboi thlak le boka chu baka tirola chiulu kher angai awangin healthcare worker kherin an pek angaya Hnar thlawr chi hi man theya siam chu ani chuan heng zong hi pumpel ani dona Hnar ko patnia thlawr turin mithiam bik an ngai lawa man rodang nei bel angai don lo boka asen so atlemin man na olsam hle don ani Bharat Biotech Chairman Krishna Ella chuan tuna hridan na man meka hian adam doi baka syringe le needle man angai awang le voi ni Inchiu angai awangin India ram mi pui tluk le ding on ni ai tam hne na vaccine pek hi a hupur om thu alo soi to a Hnar thlawr mai thei dam doi mu chu ani chuan nasa takin vaccine pek konga sen so atlemanga harsat na pu atlem don ani ti asoi ani Bharat Biotech hi an lo tling zel ani chuan clinical trial nei chho zelin tuna tanga hun rei vak lova an company mun pui Genome Valley Hyderabad ta Hnar thlawr chi hridan na hi an siam chuak thei dona chumi tur chuan in bol sai mekin tuna hian dam doi siam na tur mun nei an sathar le mekani Hnar thlawr chi Covid-19 hridan na hi ransa Inchiu ani to a atha hle ti finfia ani thu scientific journal pakhat Cell chuan an tar langa Covid-19 hrikai na ber thok na dot chungjok le hnuai jok aveng thei ti finfia ani a he vaccine hi ransa zinga mihring ang ber zong manki a anen chin na za a hlo tlinga he hridan na hian hrikai tur aveng baka hrithe dar tur aveng thei an ti ani thungai nom bengvel thudik le thuthar ni boxi iriat theinan he channel hi lo subscribe la notification bell lo mit nge yang che